Ithi phela mina ngumgezi weyibotho nabaculi bonke labaculi ababhembayo ya umuntu adawa utshwala agezeke uthi siyadawa kubudaweni mina ngasho ukuthi amajongo abuya ngathi zibotho manje nami ngangidakelwa mina ngiyakwazi ukuyidakela angizisi isibotho mina yini ibotho phuza ntshwala ushit azi ngibona late ukuthi sebehambile labantu bahambe namafoni ethu sesitshontshelwa amafoni lapha ethi abantu bokuhamba laweni baxoshile asamzowalala ngixosha abafowenu la ngixosha indoda enguwe ngqo xosha nje indoda enguwe ngqo ujambarayi uzofuna umlungu kahle umuntu udinga ukugudla into eziserious abantu abamnyama baxoshwe ama-foreigner la eMzansi anibafuni abantu abamnyama ngifuna belungu mina ngiyabhoreka umuntu wesilisa uthanda ukukhuluma ngoba nabasephalamende yabona uma bedlalela endlini zabo abakhuluma bebalekela le nto ukuthi bayazi bakhuluma kakhulu emaphalamende so indaba uthanda ukukhuluma kwendoda anokuthi okunye futhi le nto le ngiyekela ukuthi yena namadoda nje athanda ukukhuluma yabo nje uma kukhona indoda ethanda ukukhuluma yazi ngangincobe mhlawumbe akhuluma kanje uma ekhuluma ngisheshela iy'ntombi hayi amadoda athanda ukukhuluma ngisho sengikhuluma nje uyazi ukuthi ngathi akusesimo yabo manje yiyo lento engasayifuna la mavidiyo ngoba ahambisana nokugula yabo nje ngathi ngifana nenunu embi lamhlanje kodwa ngimuhle wena ngoba kuyakuphoqa ukuthi uma udlala ingoma kaMgqumeni uhambe uyolalela zona ucabange mina ngoba uMgqumeni akasekho vele uzomkhumbula ngifisa ukuthi umkhumbule vele yabo kodwa nje ngifuna ukuthi ucabange nami wazi ukuthi yazi mangicabanga ukuthi kuzothi makudlala ingoma kaMgqumeni bese ngicabanga mina bese nibuye futhi nifuna ukudlala ingoma yami emva kwengoma kaMgqumeni ngiphinde niqale phansi futhi nidlale kaMgqumeni kuzongiphatha kabuhlungu lokho ingakho sengicabanga kodwa manje ngibuka ukuthi nonke nigijimela ukukhipha njahu kuyobhimba lapha ngibhimbela abantu bese bexabana nathi ngeindaba zani zomculo ukuthi ngathi ayisekho ingoma kanti ikhona sibalekela ukuthi singaqali hayi lama video bafana bami ulishiya nikhala manje kahle nami isidingo sokuthi nginikhiphe i-album ngisiboni ngihloniphe nje igalelo likaMgqumeni namanye amakhosi asekhona emculweni ngoba kubalulekile ukuthi ingoma zabo ke ihambe phambili ngizolundi bafana ngicabanga ukuhlehlisa izinsuku zokukhipha ngithi ukuma kancane safuna ukuqhimisele bafana ngifuna ukulenza libe bomu ngifuna unishayela i-CD cover yalo ngishayele nibhezela isende ngizoliqhima lodwa hayi nani mina intombazane ezoqhamuka izongibuza isende le ndoda yayo ngizoyifupa nje ngempama manje ngoba nginelami mina la-ke ngangibuje amasende amadodeni ukuthi nendoda embi angihlangana angilazi nesende lalo mina nento ngigcubele emlonyeni mamlomo wathi mkhulu mina angisheli ngiyashelwa ingakho ngithi abantu besifazana bofuna iy'nkomo zokuyilobolela akukho ndoda phela nesende ngaphandle kwabo kodwa mina ngoba ngimuhle ngiyazazi futhi akekho ufana nomuntu okudlula mina ngabe yangedelela awu ngabe yangeyisa ngoba phela ubuhle bendoda iyona noma ngasesiyinkomo zayo iyona yabo vele ungenze njani uma umjida aqhamuka umjida ethi ufuna ukulobola intombi yakho kusasa ungenze njani noma ethi ukulobola nawe nibhanqa babili ulwathi ungakwazi ukuyilobola yazi ngicabangele ngisho intombi yami mina ukuthi yena uma ngaqhamuka umjida othi ufuna ukuyishada kusasa sathandana mina naye ingenze njani ngavuma noma ingayeka kodwa ngabe iyadlala ngami ngoba ngabe ithi ayingithanda lento lena yeni omathandana isekhona noma imini osele emumva yethu basakhona abantu abathandanayo kuthiwa bayajola ngoba ngibona abantu beshada ngapha nangapha angibhudli ngiyabuza ngiyajola bafowethu asiyekeni ukugudlana guys stop gudlaneni yekani ukugudlana bafowethu please yekani ukugudlana kuthiwa laphana obabukhansela ompolo eMkhazane
ukhanyile bangamakhansela kodwa umtho bangama-artist kaMaskandi badumile. Angizwa lento yini lokugudlana kwenjalo angazi mina ngobuhle bendoda iyona hayi ubuhle bendoda zinkomo zayo ngobuhle bendoda iyona nani bo sisinyanthuma bani yofuna inkomo nizongilobola niyithathele mina ngoba kahle kahle ngiyalotsholwa mina. Uthi umngani wakho ngikubuza ngomngani wakho ungitshela ukuthi unezingane eziwu-3 kodwa iyodwa ephilayo. Hawu yiyo njalo lento ogudlala ungitshelelani lonto bafethu bekanje teninzayo. Uthi bayasonta kwaShembe kodwa imali akubonakali bayenzani ngathi banikela ngayo yonke esontweni. Nisho umndeni wamazibuko nalapho niyagudla njalo musala ukugudlana. Uthi kuthiwa uthenga imoto entsha sha. Hey mina bengingaqondi nje noma le moto uyithengela thina. Hayi niyamgudla njalo nanje ngendlela enza ngayo niyamgudla njalo nomona wenu musala ukugudlana. Nithi angikhiphe i-album ngoba nisagudlana kanje angicabange ngizolalela abantu nisalibele ukugudlana. Hayi ngithi ngiyakhipha nengigudla bese ngiyashaya ezulu. Ethi indoda yakho akusondoda maye ngaphuza isizulu kusho abafazi benu ngathi sizwe singenamapipi singamadoda. Lokhu kusigudla njalo. Nomfana maye ngawuphethe ubhiya uvele engabi indoda sasho nina njalo nithi sonke siganwe kodwa akazi nisigudlelani njalo mina. Ngiyakuthanda utshwala ushisa ucream utsho nina niqambela amanga ilanga lasolundi niyasaba ukulibiza akazi nilifihleleni ukuthi liyanishisa nithi niyacreama liyanishisa kodwa futhi nigeze olundi nisigudla njalo. Thina lento yokusaba ukugeza bese nithi thina esigezile sinengculazi nalokho kushisa ucream nithi abantu banengculazi aliyekela ukugudlana. Awu ethi abanye bengithiwa bavuvukalisa amaphilisi engculaza ungazi ukuthi bayageza babomvu kodwa futhi manje lamaphilisi engculaza nifuna ukuthi siwadle sonke. Iyekeni lento yini phela vele indoda yomZulu ayiwadla amabele idla umqombothi. Indoda yangempela idakwa isiZulu bafana bami niyazi ngimtshele bo extreme ngiyanigudla-ke mina bo extreme ngikudla ocorona ngikudla obani lo Costello Etios abafambe bebegijimela ama-spams nje ngcono ngisho ukuthi ngibomfazi. Hayi indoda yomZulu idla amabele bafana.